Beogradski roker Đorđe David bio je učesnik lančanog sudara u Severnoj Makedoniji, u kojem je jedna osoba poginula. Teška saobraćajna nesreća se dogodila sinoć oko 20 časova u Severnoj Makedoniji. Roker je lakše povređen, a u bolnici u Kumanovu su mu zašili ruku. Pevač do petka mora da bude u Skoplju, a tog dana će sud odlučiti o njegovoj sudbini. Do srede će biti završena obdukcija i veštačenje, posle čega će sud odlučiti da li će goniti pevača. Njemu je ograničeno kretanje i do odluke suda će biti smešten u hotelu. Podsjetimo, Đorđe se oglasio za medije i otkrio šta se dešavalo. Bio sam sam u kolima, vadili su mi urin i krv da vide da li imam neke supstance, alkohol. Naravno nisam imao. To su ustanovili odmah. Nakon toga su me odveli kod javnog tužioca, koji je istakao da u ovom slučaju nemam nikakvu krivicu. Krivac je navodno devojka koja je vozila i koja je navodno u autu bila sa majkom, koja je i nastradala, rekao je Đorđe. Dodao je da za sad ostaje u Makedoniji kako bi ispoštovao proceduru u ovakvim slučajevima. Moram da budem ovde, očekuje me još jedna izjava i kako mi je rečeno iz tužilaštva neću biti u pritvoru jer ne snosim krivicu, istakao je Đorđe i dodao da još ne može da dođe ka sebi.